nevar parādīties vai pastāvēt bez otras. Is that right? Vai tur viss ir pareizi? Well, the other one we can talk about is the sweeper, the act of sweeping, and the thing which gets swept. Vai arī vēl cits piemērs, mēs varam runāt par slaucītāju, slaucīšanu un to, kas tiek slaucīts. You know, in some explanations they say, oh, there is no sweeper, there is only the act of sweeping, you know, when you realise emptiness or something, selflessness. Dažos paskaidrojumos tiek teikts, ka nav slaucītāja, tikai šis slaucīšanas process, piemēram, kad jūs esat aptēruši šī tukšumu. You know, we might have heard that in some explanations of emptiness. Mēs varētu būt to dzirdējuši dažos paskaidrojumos par tukšumu. There is no sweeper, there is only the act of sweeping, you know. Ka nav slaucītājs, ir tikai slaucīšana, šī darbība. But really, I mean, strictly speaking, I think you have to have a sweeper. To have a sweeper, you have to have the act of sweeping, and also you need to have something which is swept. Bet ja mēs tā strikt runājam, tad man šķiet, ka ir nepieciešams, ja reiz ir slaucītājs, tad jābūt arī slaucīšanas procesam un kaut kam, kas tiek slaucīts. But none of them are inherently existent. Bet neviens no tiem nav neatkarīgi eksistējuši vai pats no savas eksistējuši. Each one just depends upon the other. Katrs ir atkarīgs viens no otra. So there are other ways in which things are merely independent arisings and cannot be inherently existent. Tā kā ir arī citi veidi, kā lietas ir savstarpēji atkarīgas un nevar būt paši par sev pastāvošas. There are others we can mention, but maybe we'll stop there. Ir arī citi, bet varbūt mēs šeit varam pauzi. Because we could do a bit more meditation. Jo mēs varam vēl pameditēt. We could do a little bit different meditation from the last couple of nights. Bet mēs varam veikt daudz atšķirīgu meditāciju, nekā mēs veicām iepriekšējos vakaros. We take a different subject. Izvēlēties citu tematu. So we talk about the body tonight, not the self, but does the body inherently exist at all? Šovakar mēs varētu parunāt par to, vai ķermenis eksistē atkarīgā veidā, nevis pats pēc ķermenis. Then the meditation is slightly different. Un tad meditācija ir nedaudz atšķirīga. You've got any questions, so maybe you should ask. People's dying to ask a question. Vai kāds nežēlīgi vēlas uzdot jautājumu? Vai viņš vēl, varbūt kāds domā, ka viņš mirs, ja viņš nebūs uzdevis kādam Tas būtisku kaut ko. Well, this is not quite such a good meditation as the other ones we've been trying, so I think you should really kind of keep going with that one that I mentioned about the self is neither identical with nor separate from the past. Es neteiktu, ka šī ir tik lieliska meditācija, kā iepriekšējās, kuras mēs pamēģinājām. Man šķiet, ka mums vairāk vajadzētu izvēlēties to meditāciju, kad es nav nevienot, ne identisks ar savām daļām. So that's really how they're saying we should meditate, but Un tas ir tas veids, kurš tiek teikts, kā ir jāmeditē. there's a slightly easier meditation of just looking for this inherently existent self, to see where it exists. Bet ir vienkāršāk meditācija, vai ieraudzīt, kur šis neatkarīgi eksistējušais es atrodas. And then not finding it. Un tad vienkārši to neatrast. Which is interesting, you know, again it's a good thing to do, but it's not really so connected with dependent arising. Tā ir interesanta lieta, bet tā vienkārši nav tik cieši saistīta ar atkarīgu rašanos. And its hollowness and Tsongkhapa, they're advising, you
know, to think about emptiness, think about it in connection with dependent arising, like this reason makes you do. Un viņa svētība Dalai Lama un Tsongkhapa iesaka meditēt par atkarīgo rašanos saistībā ar tukšumu, kā tajā veidā, kas ir uzrakstīts uz tālpas. But this meditation doesn't sort of mention dependent arising directly. Bet šī konkrētā meditācija nemin atkarīgo rašanos tiešā veidā. But we can try it anyway, it's still very well worth doing. Bet mēs jebkurā gadījumā to varam pamēģināt un tā ir. So you have to, sorry. So again, it's very similar actually, but again you have to start off by thinking, getting a clear idea of this inherently existent state, which this time you have to think of your body as inherently existent, because this meditation we're just going to concentrate on the body. Nākamā mums ir jāsāk ar to, ka mums ir jārada šī spēcīgā sajūta, kad kaut kas eksistē neatkarīgā veidā pats no sevis, un šajā gadījumā mēs koncentrējamies uz to, ka ķermenis eksistē šādā veidā, jārada šāda sajūta. So, those of us who are a bit more mature in years, Tie no mums, kuri ir gados vecāki, you know, we can think back to the time when we were a little bit younger, mēs varam atcerēties tos laikus, kad bijām jaunāki, you know, and you are forming sort of friendships with opposite sex and so forth. un kad mēs veidojām attiecības ar pretējo dzimumu. And then, you know, there's somebody who in your class or something, or somebody that you've been noticing, and you sort of fancy that person, and then a good friend of yours, they passed you a note from this interesting person, this interesting girl or whatever, and the note is to inform you that this person kind of quite fancies you. Un, piemēram, mēs bijām klasē vai auditorijā, un bija kāds pretējā dzimuma pārstāvs, kas mums patika, un tad, teiksim, kāds draugs mums padeva zīmīt, kad mēs ļoti patīkam tai personai. You get the picture, you know, like this other person, your friend, your good friend, conveys a note from this other girl, whatever it is, and the note says that this, or the message says that this girl thinks you're quite handsome. Un tad kāds draugs mums padod zīmīt, un tad mēs zinām, ka tur ka tas nav joks, kad, teiksim, šī meitene vai tā persona, kas mums patīk, tā padod zīmīt, un tajā teica, ka mēs tam cilvēkam patīkam. You see what I mean? So at that point, you know, somebody you're interested in thinks you're handsome, so then you develop this kind of idea of your body being so fantastic, you know. Restīvi, tā ir tā ideja, ka cilvēks, kas mums patīk, izrādās, ka tam cilvēkam patīkam arī mēs, kad viņš domā, ka mūsu ķermenis ir izskatīts. So my body comes to mind. Un tad mūsu prātā parādās šis mans ķermenis, My handsome body. mans skaistais ķermenis. So you just have to think, if you have your body will appear at that moment just inherently existent, sort of just not depending on parts and all that complicated thing. It's just me, you know, my body is just appearing as if not depending on anything else. It's just so handsome. Tad iedomājamies, kāds mums tajā brīdī parādās mūsu ķermenis. Tas ir tik skaistais ķermenis, tas nav atkarīgs ne no daļām tajā brīdī, ne no kā citas, vienkārši ir skaists.